Gaji tanya wate ala kepeng ni yatim lang kampung. Bek bohnan sedekah wajud kebu ajaran tu malam. Mana cara laki? Jadi tu malam dum ho je tajo ani yatim ana mutu ana urung gasin jo mandum. Nyo kata bohnan sedekahkan yatim, nya mandum kan yatim tajo. Tungku pe 40 juta, 30 juta apa? Rezeki taji. Belaka yatim dah cakap ni. Hanya pindah hal lainnya memang kata laki akan yatim. Tapi punya kata laki sedekah bacut nya dum ho je jo. Ke anak metu je jo, anak urang kasihan je jo. Tapi punya kata boh dan yatim hanya leh. Agatnya muka oi, ya Allah bu pulih punyung long ku sembahyang sunat 2 rakaat dalam masjid Abu. Tanya urung tepi raya. Ada boleh kah jadi jalan? Sembahyang dalam masjid je sama cik. Sama cik. Tapi menyokan kait, ya Allah bu pulih punyung long ku sembahyang 2 rakaat dalam Masjidil Haram. Yang kedih biaja. Yang kedih biaja. Sabak lehboh masjid beda, Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjidil Aqsa beda. Tapi yang masjid di Aceh nyo sama, cuma ukiran tak beda-beda. Ni muka masjid Bandar Aceh, ni pulih masjidnya sama cik. Cuma beda hana payung main keronya kampung. Ini beda. Sama. Maka ji yang laki-laki peng ni yatim dalam kampung, yang kan yatim jo. Dan tetap ni yatim yang golong balik. Nyo ka balik ke yatim. Nyo dapat tahu yatim itu nyo dalam sejib yatim mendum. Adik keredak nyo yatim yang golong balik. Santuni mereka, sayang mereka. Belum baje-baje baru. So yang sedekah baje di dunia wate bangkit menumpak baje. So yang sedekah makanan di dunia wate bangkit menumpuk makanan. So yang sedekah peng di dunia wate bangkit menumpuk naungan tampung di padang masyah. Makin le dan sedekah makin luah tampung. Gaji di padang masyah mata urus sejengkai. Tapi karena le sedekah aman. Yang ori bayar sedekah kata-kata. Menurut le je. Anggaje sedekah hatena urang laki pulang mak gede-gede juk. Sedekah macut, do laki maah. Benar. Juk. Hat ente kadang aulia Allah.